Na neki način postoje neka određena načela kada imate biznis. Morate da se osigurate i od neuspeha. I upravo o tome govorimo. Bila sam u Plandištu, bila sam u Hajdučici, razgovarala o ljudima koji dosta imaju i kako oni gledaju na to da osiguraju ono što imaju i da ne uđu u rizike. Pogledajte to. Jedan od dvoraca Duđerski. Ima ih nekoliko ovde. Ovde sam došla u Hajdučicu da vidim taj dvorac koji sada pripada gospodinu Mirku Raduloviću. On je biznismen i bavi se poljoprivredom. Pa to je slika Kolesnikova. Tematski ona pripada nekom vremenu jeseni. Ja sam inače rođen ovde u Hajdučici i možda i ta neka emocija me je opredelila da deo tog kapitala uložim u očuvanje i održavanje ovog dvorca i parka. Moja poslovna filozofija je takva da gde god mogu da izbjegnem neku vrstu rizika, to uradim. Tako da je i dvorac i kompletna imovina AD Hajdučice se nalazi u sistemu osiguranja, kao i poljoprivredni usevi na ovih 2500 hektara zemlje. I ja tu nikada nisam imao nekih dilema da li to treba uraditi ili ne. Uvijek sam to radio onako u fullu kako treba, jer na neki način nisam hteo da dovedem u pitanje egzistenciju i ovih zaposlenih, a sada kao vlasnik kapitala i svoju, da razmišljam da će biti nekih nepogoda ili neće i sve to. Jednostavno, taj trošak osiguranja doživljavam kao neki redovan input u poslovanju i on je neophodan za sve. Ja se u svojoj mladosti sećam onih zelenih tabli na kućama kada je osiguranje kuće i useva bilo obavezna mera u državi. Zakonom je bilo propisano da se to mora raditi. Kasnije smo mi to malo sve, da kažem, raspustili. Prošli smo kroz taj period kriza 15, 20, možda i 30 godina. Gospodine Raduloviću, da li vi mislite da je Srbija uopšte svesna da je njeno bogatstvo zapravo u poljoprivredi ili to tek počinjemo ponovo da otkrivamo? Stalno otkrijemo pa stanemo. Pa ja mislim da sad uglavnom jeste Srbija svesna da je možda njena najveća bogatstvo poljoprivreda i to se pokazuje, možda je moglo to da ide malo brže, ali čini mi se da je svesna i da su ulaganja u poljoprivredu sve veća i sa najmanje rizika u ovom trenutku u Srbiji. Da li se plašite rizika od vremenskih nepogoda? Pa rizici u ovoj proizvodnji postoje. Česta je uzrečica da je ovo proizvodnja pod otvorenim, odnosno pod otvorenim nebom i ona nosi rizike pre svega tih elementarnih nepogoda, grada, eventualno nekih poplava i sve to, ali tu postoje, to su rizici koji su pokriveni osiguranjem i praktično mogu biti isključeni, odnosno mogu biti uključeni u trošak poslovanja i na taj način svesti taj rizik na minimum. Nikada nije dobro da se to desi, ali kad se već desi, onda je bolje imati osiguranje i na neki način lakše prebroditi te teške trenutke. Very nice building indeed. You look at this and you think, hey, very nice house, very old. It's such a pleasant thing to come here, but then from an insurance point of view, it changes everything. You need to look at this. You see, it's an old house. It's required an expert to come assess the risk, to go besides the land and on the underground to check what risk might be implied and how to size properly the amount of insurance. But when you have a small property and when somebody is living only in 50 square meter or 30 square meter, you apply the same rules. Yes, this for sure, this gentleman is an investor. He did it for his business. It's a nice investment, but for him,
is important money, but like it's important money for each and every of us. 50 square meter needs to be protected. I can tell you that in richest country, usually natural catastrophes are covered by insurance in the amount of 30%. In the poorest one, we are only at 1%. You know, after this beautiful visit to this beautiful, how to say, this beautiful house, I'm going to go to a kind of a peasant, a real peasant, who thinks differently than you and me. You know that? Yeah. He thinks differently. And I would like to ask him why he's thinking differently. I think it's a cultural matter. People tend to believe that things are not happening to them, or the government should stay behind them all the time. And this was the case few weeks ago, also with the raspberry. Proizvodi uglavnom ove godine 100% soju. Jel gledate često u nebo da li će da pada kiša, da li će da bude grad? To često gledam. I šta mislite u sebi? Pa samo nadam se da ne padne grad. A često sedim na ovoj terasi i samo to posmatram kad će kiša i koliko kiša će pada i kog momenta. Zašto? Pa zato što od toga zavisi moja ekonomija, moje domaćinstvo, moja porodica, moja familija. Se bojite toga? Pa bojim se koliko će mi roditi, imam obaveza koje moram da vratim, kredite koje koristim. Imate puno kredita? Pa ne baš puno. A zašto ste protiv osiguranja? Interesuje me vaše mišljenje, šta vi osjećate, šta mislite? Zato što nisam u principu ja protiv. Ali? Kad o tome razmišljam, moje imanje raštrkano na čitavoj opštini. Ja imam zemljište oko 400 hektara na površini od 30.000 hektara koliko obuhvata opština Plandište. I onda imam na 20 km različito, znači od sela Dužina pa do sela Barica. I imam površine, znači, koje su na tom putu, tako da sve mislim, hoće vamo, neće tamo. Kako mislite? Pa ako grad pada u jednom selu, neće u drugom. Pa onda izračunate? Pa izračunam, pa vagam, pa merim. Pa izračunate šta? Izračunam da sam tu uvek skoro na gubitku. Jer često puta grad pade intenzivno, kao što i ove godine već pao na jednoj površini gde imam njivu od 40 hektara, već je pao grad i soju mi je već onako oštetio. Baš? Značajno, da. Te da pijete kafu, da gledate u nebu i da se nadate, jel? Pa da se nadam i da se skiram. Ali vaš sin šta misli? Zovite ga da ga pitam. Pa zovite ga. Marko, dođi. Vi ste dve generacije, jel tako? Da. Da čujemo šta Marko misli, da li bi se on zaštitio ili će gledati u nebo. Marko, šta vi mislite? Jel slušate oca ili razmišljate na neki svoj način? Pa i jedno i drugo, pošto otac je uspešan, pa nešto njega pratim, ali gledam da ubacim nešto novo što se tiče novih tehnologija i osiguranja, što da ne. Pošto smo imali štetu i na infrastrukturi, to bi trebali da uradimo, ali ovde često duva jak olujni vetar. To većina ljudi zna i mislim da bi trebali da osiguramo useve, pošto dosta naših prijatelja je počelo sa tim. A šta je ono što vas u tom osiguranju muči? U stvari, suština je u ovome. Ako platiš, a ništa se ne dogodi, onda pomisliš zašto sam platio, je li tako? Tako je. Jel da? Da. Jer obično ljudi razmišljaju ovako, ako platim, moram za to nešto da dobijem. A ako sam platio, a ništa se nije dogodilo, onda su to kao bačene pare. Jel tako razmišljate? Pa da, isto je u principu sa svakim osiguranjem. Da li ono, koliki god bio iznos, ti opet kog bojagi te pare ne daš ni za šta, mada opet s druge strane možda dobiješ miran san ili eto da manje brineš, da manje razmišljaš, tako da ipak dobijaš nešto. Tata ne spava mirno, kaže stalno gleda u nebo. Pa da. Tako da pravi se da je miran, ali nije baš tako. Jel tačno? Tačno, da, stvarno. Umro je